Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Камера отключить. Это Буджака деген не сахар, там телевидение, что ли, типа проект ошол келип, там на камеру снимают. Кичине мындай сыйлаш керек да. Таза чечкилеп экологически иштейт. Вы здесь работаете, значит, Вы не работаете вообще? Сіз стройно за это стол? Жалжаңдагыңыз чубайки, хорошо. А хотите, чтобы я с вами грубо поговорил? Я могу грубо говорить. Не гирбиагарында, Жаңы летип кеткенде тиги хамдар чыгып калат. Позвоните и скажите, чтобы она здесь была, на работе. Нечего там гулять в рабочее время. Она не гуляет. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мисаха бериши мен Ахмет Улан Кокулов. Сиздер кандай? Мен билгенде эле нарында этке башкача отношение аласыңар да? Башкача отношение аласыңар этке дейм. Мына жерден көтөрүп койгон байкеси. Молодец байке. Кичине мындай сыйлаш керек да. Таза чечкилеп экологически иштейт. Ишекте токмокто албай бересиң. Ала орусча ашта. Ала орусча ашта мусулмандар. Biraz жерден көтөрүп койгон, мындай жерден көтөрүп койсоң. Ана азыр эси келдик да. Эси келдикпи? Просто бизде башлады, эртең чыгып. Adınız kim Bekir? Алай. Tamam Bekir. İçe satmışlar mı? Ha, molda içine. Çetin ne mevcutlar? Алкурет эмеде. Бойда ойнак. Eliniz nakoş koyun. Биз нагош коет. Экологически чистый, таза. Сыйлактар ушундан вот кум калай болсо. Айтып койсо эч салып коймок керек. Мола деми үстүнө эме салабыз негизи. Коробка салып койчу. Коробка салып. Коробка салат. Assalamu alaikum. Kandayız arkadaşlar? Yaş. Niye girbiagarında Bekir? Жаңы летип кеткенде тиги хамдар чыгып калат. Русска, жаңы эле. Ну, немен обработать это? Тазалап койсоң? Современный. Не. Вот. Тазалаш өз күнүгө. Немен? Тазалашат. Карап калган чабат үстүнө. Туз sevişine gerek. Үстүн туз менен эметип кетебиз. Тамак. Муну кайта. Может, biraz уборка помощь Bekir? Tamam, şimdi karton duman. Canım, falan çıktı. Жаңы эле автобуста биякта холодильник каш бар го я? А? Бүгүн жуган өчөн санжай болуп жузбай калды да. Көчөгүмүз Сандеңде кайра жуган жокса, Сандең жүрүш керек. Чыкпайбыз да. Базар ачылбайт да. Сандең ошого жасалган да. Воскресенье дегенде союп туруп киргизебиз да бияка. Жуулуп тазалаш үчүн жасалган да Сандең. Demans günü soğukan yaklaşık. Iya. Demans günü soğukan. Ama senin Türkiye'deki, o Türkiye'deki. Şimdi şu an fazla soğuk soğuk burada soğuk gider. Onlar da böyle bakın onlar. Garanti. Bu çocuğu aslında.
Gördün mü? Diğer normalde iken, diğer normalde ne Şey, o geçi. Bak, ne bağırsa hasta ya da deş. dedi ki koçoğunu sandiğin koçudur ama Göçümünü dehbek bu. Hiçbir girişmedi. Oso sandiğin günde hiç kimde girgiz bilmez. Oso sandiğin günde sular fazlanız kere girede. Oso için sandiğin de. Demas gün tasarlar göçümü malsu demas gün malsu. Vet gelişine rak da vet uğraşına. Vet burası gelerek boşver. Niye? Az gelip boşver kalk oldu. Kayaktan kantorası vet uğraşına. Ya. Vet uğraşına kantorası. Kalk oldu. Dövdü. Var ortasında. Narın ortasında pazar, bu pazar mı? Bakakta gelip hadi. Pazarın vet uğraşı çok böyle değil. Çok yok. Kayada oturuyordu vet uğraşına. Ulan onu. Gelip hadi. Sen de göz içine. Geldi. Gel gibi. Artık yine geliyor. Sağ ol. Vet uğraşı. Erwan kokulu çok misafir ediyorsun. Fazla yol bildiğimiz için прогулка будет. Следующий вес машины Заведующий на қашан келеді? Азырчик. Сіз бияқта істейсіз? Ооба, мен только жаңы жұмышқа келдім, мен ештеңе келмей қалдым азыр. Что, жаңы? Следующий келеді, ооба, жоқ. Жұмысқа келсеңіз уже жұмыстасыз, значит, и что-то стоит. Камеру отключить. Не можем камеру. У нас работа такая. Пускай врач работает. Сейчас заведующий придет, все вопросы. Вы не волнуйтесь, все хорошо, чего? Не, все нормально, да? Пойдемте, я вам просто холодильник покажу, и мы поедем. Смысл этого дела? Ну, тоже. Холодильник. Лучше присядьте, мы с вами поговорим. Чего мне... Камеру отключите. Мен свеча тұрған немен жоқ, отключите. Сейчас заведующий келеді, азыр өзі жоқ береді. Мен только что саат 9-да жаңа жұмысқа келдім. Бүгін де келдіңіз бе? Понедельник, это бұл жақсы день болды, базар іштемейді. Жоқ, қанша болды бияқта істеп тұрғаныңызда? Ошо жаңа эле кирдим, например. Жоқ, қанша болды? Несколько дней. Қанша? Аз эле. Қанша? 5 күн, 6 күн. Мен негизи Эки күн. по закону мен 3 жылдын ичинде мен эчтеке эме албайм, сиз бөлүп берет камера. Неге камераның несі бар? Страшно ничего. Мен камерадан корккум деген жокмун, эки нормально болсучу. Жоқ, қорқасың деген жоқ сен. Мен жұмыс бошылды, мен камерасы қанша іштеймін. Сіз мен просто сізге бір нәрсе айтамын. Ошоны заведующийлерге өткөрүп койгон, болду. Өзүңүз да. Азыр өзү келет, өзү жооп берет Анда камера. чалыңыз анда заведующий. Камеру отключите. Чалыңыз солай. Камеру отключите. Нам нельзя камеру отключать, я же Почему работаю. Работаете? Да. Отключите. Я с камерой только работаю, без камеры не работаю. Без камеры у меня сразу выходной. Да. Ал айдачы, бул жака деген Не сахар. не сахар деп там телевидение что ли, типа проект ошол келип там на камеру снимают. Журналист как то Журналист экен. Ооба. Бирек сураса. Ошо айтсам камерасын өчүргөн деп бул жакта туруп алып. Заведующий келет, эчтемке жооп бере албайм десем, они опять на камеру снимают. Жоқ, қаншадан келеді екен? Ооба. Сиз келе сиз келе аласыз да, бул жакта эме калайын, айтайын. Қанша уақыт деген? Аз келип коюп күтө туруңуздар. Погуляем. Камеру отключите, хорошо? Не можем мы камеру. Почему не можете? Вы вообще права не имеете, чтобы меня снимать вообще. Серьезно, что ли? Вы здесь работаете, значит, я Вы не что, работаете вообще? Сіз стройно за это стол? Жалжандамыз, чубайки, хорошо? А хотите, чтобы я с вами грубо поговорил? Я могу грубо говорить. Я пытаюсь как-то ситуацию регулировать. Я вижу, что вы молодая, что вы только пришли, вы говорите, на работу. Поэтому я пытаюсь чуть-чуть улыбаться девушке. А так я тоже могу быть строгим, поверьте мне. Если сколько сейчас время? Почему ее до сих пор здесь нет? Саат 10 болды. Саат 9-да жұмыс маман Я бастады. не знаю. Ну если не знаете, вот узнайте тогда. Позвоните и скажите, чтобы она здесь была, на работе. Нечего там гулять в рабочее Она время. не гуляет. Ну тогда пускай объяснит, чем. Некене, böyle pazarlarımızda da ödemiş ya. О, жоқ, қалай айтайын, но тепе холодильник жаптың ішіне. Холодильник күніге мал сойлады, күніге қойып аттан, күніге. Аяқты жұма сайын жойыңыз дейді. Өтеу не күнде? Жоқ, сол не күнде? Кандил деген сөз не күнде сөзі? Уборка.
Koça mal soyuldu da bunu mal soyuldu. Ya anne gelmeyizler. Gelбейт. Sen değil de sizlerge atayın Негизи уборка. баскы силерде. Sizlerge sen değil de atayın уборка kılganda uakt ötürgen, bravo. Hadi birinci güne. Кетесиз да бияктан. Özünler kılbasınlar gerek. Kana ветврачтар гана ки, ошолор күлөсүн, ошолор жооп берсин. Ветврач өзү биякта эле жүрүбү? Постоянно эле келеби? О, бирин ичинде. Постоянно бияктан. Ветврач эмесмин дейт ал. Жаңы эле келди. Bütün jarı ошону? Жаңы жаш кыз отурат да жаңы эле келди. Жарым келди. А, бирөө басып келет. Кийим билген азыр. Кийин алып келеби? Валикум. Эжекелер. Могул картонду алдың немен неге нержавейкадан жасарган билесиңерби? Biliriz de. Алды картонду койбош үчүн. Туурабы? Бирок биз кан болгондочу. Ошол себептен силерге понедельник күнү кайра саң ден киргизилген да. Так что картондорду алып койгула. Ору сорулардын баары ошол картондордо. Кандайсыңар? Gel oğlum niye de takip ediyorsun? Силерди тартып жүрөбүз, сөз тойтуп жүрөбүз Кыргызстан боюнча. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, содан кандай болуп атат. Жакшыбы? Буга там. Neyse takip Я. ediyorsun. Сиз тартып болобу? Каяктан бар? Bozor bir yapmışsın. Жакшы сен. Кандай жасайсыңарбы? Biz de takip bağla. Я. Biz de takip bağla. Бул эмне стиральный порошоктор эмне турат бuyакта? Стиральный порошоктор эмне турат бuyакта? Bunlar atomniki. İnternet magazini. Gözünüz kolduğunuz da. Kim takmayla koy bulardı. Алгыла буларды. Eşit dinlemek olmayısınız. Жок, буларды алгыла. Неге? Болбойт, силерди мындай немелер сатып атпайсыңар, химикат аралаштырып сатканга болбойт. Нарушение товарного соседства деп коет. Алгыла. Ал кайда? Жинагыла. Кандайсыңар эжекелер? Туруп кийин кандай деже? İçtik rahat. Gece kalmış. Kalmış. Satsa oldu, araştırıp. Yemin sattın mı, setini sattın mı? Bence de davarını satıp ona satın. Hadi size. Ne, bana açılarla gitsin. Assalamu alaikum dostlar. Менин атым Нурлан Мирзаматов. Lights Creative Group компаниясынын негиздөөчүсүмүн. Биз анимациялык студиябыз. Дүйнөдө азыркы учурда 2D, 3D анимацияга, негизи анимациялык контентке суроо талап кескин түрдө өсүп жатат достор. Биз азыркы учурда 2D жана 3D анимация курстарын баштаганбыз. Андан тышкары бизде графический дизайн, motion дизайн, монтаж, мобилография деген курстарыбыз бар. Курсту бүтүргөндөн кийин сиздерди биз өзгө же жумушка алабыз, же болбосо биздин жаныбыздагы анимациялык студияларга, биздин тааныштарга рекомендация беребиз. Эгер сиздин компьютериңиз жок болсо, жада калса курска төлөгөн акчаңыз жок болсо, бизге кайрылыңыз. Биз тастыктоодон өткөзсөк, сиздин техникаңызды, компьютериңизди, интернетиңизди жана курсуңузду в рассрочку жапканы мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин курстарга жазылууга чакырам достор. Толук маалымат үчүн биздин баракчага жазылыңыздар. Ya. Hadi gidelim. Что здесь? Geldi? Teşekkür ederim. Алжир деген, короче, учебный отпускада болот. Отпуск буквально Түшүнө жок, мухалимге ким жооп берет ошондо? негизи бул жакта деген только отбор проп жүргүзөт назар боюнча. В основном бул жакка жооп бере турган ошо биз ветеринарный врач болуп иштейбиз да, анан инспекторлор бар, ошо инспекторлор. Кандай?
чалып көрүңүздөр, негизи алар это проблема турушат да. Түшүн? Сиз жаңы ишке келсеңиз как раз ошо сизге практика болот. Geçen sen deyin bu bankında, bu diyor da işte özünüzün yüzünüz geliyor da ne yapar da. Vererek gelir misin? Geçen sen deyin bu bankında, bu diyor da işte. O diyor da sanitarın normalar var mı? Негизи бужакта деген надо интернет көрүп, ошолор Sizler, ben başlatalım. Yakın ilgili sana insanlar aytmışak da da var. Ben de başlatalım, sizler de bu arada bunu sağlıyor. просто каждый Sonuç, mon açıdan ben değil mi? Mola vektörü var, mola vektörü. Nesne vektörü. Yaptığı çok böyle. No 10 santimetre de dolaştık, 10 santimetre de dolaştık. Artık dedi bu şutlar gidiyor artık. Mol Fatih'i kaçtan beri kullanmak istiyorsunuz? Evet, nasıl yaptı? Sizin planınız var. Ну, примерно. Bir cuma, iki cuma, bir ay, bir yıl, 15 yıl. Каждый день ищи бюджет, каждый, Atın kimsiz? Ha? Aynazik. Tamam, bu kadar tutam. Kaçından beri kullanıyorsun? Ne? Götürü böyle. Aynazik. Еще раз посмотрите. Да? Хорошо, будем принимать как неделю, так что вдруг еще сам не можешь, правда? Что сегодня, если хорошо, как не пилот говорит, я хочу, но вам как было. Хорошо? Близко? Негізінде айта кеткен түйжерің бұл жер баяғы біз тап түрген жерлерге қарағанда біраз қоса екен, бірақ осыға қарабастан енді негізінде сан нормаларға ет сата тұрған жерге жол бербейді да, бірақ жақта баяғы саудагерлерді көп неметкім келбейді, бірақ азыр егер сіздер мен саудагерлер көп тұрсаңар, картондорыңарды алып ошол жерге деген атайын ошон үчүн нержавейкада салган, силер ошол жерде ет сатыш үчүн ошону эриндей картондоруңарды алып, кешинде жууп, тазалап ошол жерде жана ар бирөөңөрдү карап чыктым, формаңар жок экен, формаңарды кийип алсаңар,